Mga hinigugma ko nga kabugtuan, yan nga Domingo, amo an ikanapulo nga Domingo han katuigan. Dinhihini nga ikanapulo nga Domingo han katuigan, ang singbahan nagpapahanumdum haaton. Nga kumo mga tao, kita nga tanan dayuday nakikigbisog kontra han karatan. Kundi an maupay nga sumat amo nga kita nalalamragan han paglaom han pagdaragan. I Kristo amo an mabulig haaton basi matagamtaman ini nga pagdaragan di dahiton aton adlaw-adlaw o kalibutanon nga pakigbisog kontra han karatan. Didahan aton Ibanghilyo, iginpapahayag ni Jesus ang konsepto han pamilya. Aiya pagsiring nga adton nagbubuhat han kaburoton han Dios amo an iya mga kabugtuan og eroy. Dinhini igintuduon niya an importansya han espirituhanon nga relasyon o pagkaurusa han mga tao didakan Kristo. Iginpakita haton nga an mga tao o an iya mga kaurupdan nakahunahuna nga Hesus nawawad-an na han iya maupay nga pamurubuot tungod kay pagpadayon niya han iya misyon, nawawarayan na hiya o gan iya mga tinunan hin panahon, hin pagkaon o bisan nga ni hin pagpahuway. Ginhunahuna pa nga ginyayawaan hiya o nga an puno han mga yawa naghatag hiya hin gahom hin pagpaiwas sa ira. Karuyag nira nga pigilan hiya han iya mga buhat, pinaagi hin mga piki nga mga akusasyon. Karuyag nira nga pigilan hiya han iya mga milagroso nga buhat o gamhanan nga pagpasamwak. Haluyohin nga tanan, nagpadayon la Jesus han iya misyon. Ansyahan nga pagbasa, nagpapahinumdum maaton han konsekwensya han diri pagkamasinugtanon. Maram naman kita mga inigugma ko nga kabugtuan. Nga ini nga aton siyahan nga mga kag-anak, gin tutuan hanyawa nga diri sumunod an igimpapabuhat haira an aton Ginoo. Tungod kay sering panir anyawa kung kumaon kamo hininga bunga masusugad kamo han Dios. Sanglit didahini nga panunahunahan aton siyahan nga mga kag-anak, didahan ira pagunahuna nga karuyag nira tumupong han Dios amo nga waray hira sumugot. Nabinagod mga inigugma ko nga kabugtuan kay karuyag nira nga mahibaro kung ano god ira. Sanglit pagsiringhan yawa nga diri kamo mamamatay kundi mabubuksan ang iyong mga mata, may babaro kamo kung mahibabaro kamo kung ano iton maupay, ngan kung ano iton maraot. Tungod hini nga ira ambisyon, kinaon hira. Pero ano na hitabo mga inigugma ko nga kabugtuan? Didahini nga ira diri ka masinugtanon han kaburuton han Ginoo. Imbis nga umaksiptar hira han ira sayop, nagpakamatadong pahira ay ira kalugaringon, nagibasul-basol pa.
Kinaon ka ba han igindi diri ha iyo? Adi man ini nga babayi nga imo ginhatag akon. Inbalos pa niya an babayi. Kandida hininga iya pagsiring adi ning an babayi nga imo ginhatag akon. Masisiring pa naton ginbabasol pa niya an Dios nga naghatag ha iya hininga babayi. Ada nagigibasol-basol nira. Hiadan mga inigugma ko nga kabugtuan, ginbasol niya ang babayi, nga iginhatag ha iyahan Diyos. Ginbasol niya diri la ang babayi, kundi upod na ang Diyos nga naghatag ha iya. Sugad han ginbubuhat han iba aton, makurigod ang pag-akseptar han ira mga sayop. Waray ha ira in nagsiring, pasensya, nagsayop ako, akon adto sayop, pasaylo ako. Aton pag pinakaupay-upay, diri nakaka-abswelto han aton mga sayop. Ano lugod ang makakabuli ka aton? Amo ang mapainubsanon nga pag-akseptar an aton sayop og pangaro in pasaylo. San Pablo nagpapahanumdom haton nga haluyohan aton kakurian og pakigbisog kontra han karatan. Dinhi hakalibutan an grasya nagpapakusog han aton pagtuo. An grasya og pagtuo nakakapadayon ha aton pagtutok ngadto hanimaya han tidaraon nga waray katapusan nga kinabuhi. Idahan Ebanghelyo, bisan kon ginpipinakaraot Jesus, waray hiya kadid-i hinpagpadayon an iya misyon. Padayon hiya pagtutdo nga antag sa nga tinuod nga tinun-an ni Kristo, amo an iya kabugtuan og eroy og miyembro han iya madinaugon nga pamilya. Kinanhiya hinpagtalwas han nga tanan nga andam hinpagbuhat han kaburoton han Dios. Kaya kakarawaton, diri hiya maaram kung ano ang mahitatabuha iya, aadan iya kaandam hinpagbaton, usala ako nga oripon han Ginoo, matuman din hiha akon an imo mga pulong. Sang ditada mga inigugma ko nga kabugtuan, si Maria naging modelo naton di dahiton pagkamasinugtanon han kaburoton han Ginoo. An aton Ginoo nagahatag ha aton importansya nga importante nga pagturunan nga pinaagi han pagtuo o kamatinumanon han kaburoton han Dios. Kita nga tanan may ada oportunidad nga maging miyembro han iya madinaugon og malipayon nga pamilya. Amo ini ang tuyo mga inigugma ko nga kabugtuan han pagkanhi han aton Ginoong Kristo nganhi ha kalibutan. Sering pa di dahiton Ebanghelyo ni San Juan, tungod handa ko nga pagigugmahan Dios sa aton, ginpadarahiya nganhi aton. Nagpaubos niya, nahimo hiya nga tawo, nagukoy din hiya aton, ngan tungodan iya dako nga pagigugma, nga an iya tinguha amo an aton katalwasan, iginhalad pa niya an iya kinabuhi para ha aton nga tanan, tubtob kamatayon. Sangdit mga inigugma ko nga kabugtuan, ginaagdaman kita niya, masugad kita ha iya. Magin matinumanon han kaburoton han Ginoo. Kay didahining nga aton pagkamatinumanon han iya kaburoton, mahihimo kita nga mga miyembro han iya pamilya.